Ek is Gerrie Hadders, voorsitter van 3 Riviere Aftreeoord. Ons het vandag begin vandag met die inentingsproses. Ons is totaal van net oor die 600 inwoners. Ons beoog om so 400 mense in te ent. Die rede daarvoor is maar mense as gevolg van siektes en mense wat hospitale toe gaan en so aan, wat nie nou ingeënt kan word nie. So ons gaan nie almal ingeënt word kry nie, maar ja, ons het 'n groot dryf om 'n groot persentasie te kry. Goed afval om te smile of wat? Nee, maar dis alright. Okay, after the vaccination, you might have minor headaches, flu-like symptoms, but should any one of those happen, you can use Gavoine Panado, eh? Wat is die oom in die oor nou? Je ziet, je kan lekker niet. Willem Jacobus Nel. En oom het nou net 'n inspuiting gehad, hoe was dit? Ik heb het niet eens gevoel niet, dus helemaal recht. Sal oom ander mense aanraai om dieselfde te doen? Ik denk dat is ons elkeen zijn plicht. The 25. Schoeman, Attie Schoeman. En sê my gou, oom het nou net 'n inspuiting gekry, was dit seer of hoe voel dit? Nee, niks gevoel nie. Gaan dit vinnig? Baie vinnig, geen probleem nie.